Ima jedan Bošnjak. Ima jedan Bošnjak povazdan klanja. Ima jedan klanja samo sabah i akšam. Ide on i na džumu. Ima jedan, tako kaže, klanja kad se sjeti. Ima jedan klanja samo teraviju. Ima jedan samo od Bajrama do Bajrama. Ima jedan plaho se naljuti kad mu neko rekne da on nije dobar musliman, pa on tome ovako odbrusi. Ti ćeš meni reći da ja nisam musliman. Otkako znam za sebe, ja svaki dan sva 3 vakta klanjam. Ima jedan ide u džamiju i klanja samo pred izbore. Ima jedan nikad nije u džamiju unišao, ni pred izbore, ni poslije izbora. Ima jedan ne klanja i ne ide u džamiju, a kaže volio bi i da klanja i da ide. Ima jedan završio medresu, a kao da i nije. Ima jedan povazdan Allaha spominje, stalno viče Subhanallah, Alhamdulillah i halali brate. Ima jedan pa kaže da će u 70. godini doći tobe, kad sve iščepi, ne zna hud da sutra more umrijeti. Ima jedan pa se naljuti kad mu neko kaže da je novokomponovani musliman. Ima jedan imenjak, samo po imenu musliman. Ima jedan Bošnjo pa stalno priča sve najgore o hodžama i hadžijama. Kod hodža i hadžija vidi trun na valjaštine, a kod sebe i kod drugih ne vidi brdo poganluka. Ima jedan ne klanja u džamiju ne ide, ne posti, a za Bajram uvijek kurban kolje. Ima jedan kaže da je musliman u duši. Ima jedan svake godine cijeli Ramazan posti i klanja. Aha, prođe Ramazan, on prestane klanjat i počne pit. Ima jedan išao na Čabu, a bolje da nije. Ima jedan pa mu smeta selam, jer to je arapska riječ, a ne smeta mu arapska nafta u autu. Ima jedan prema islamu se odnosi ko Srbi prema Dejtonu. Prima ono što njemu godi, a ne prima ono što mu nije po volji. Ima jedan Bošnjo, stalno ide u džamiju, a sa svima se svađa. Sa braćom i sa komšijama, vazdan se po sudovima ganja. Ima jedan stalno i svakom vazi i dersi, bi rekao insan muftija, a i on ne klanja. Ima jedan pa samo gleda šta hođe radi. Ima jedan pa veli da neće u džamiju kad vidi ko sve ide. Ima jedan dolazi u džamiju samo da ga ko vidi, a jedan drugi dolazi da vidi ko ide, a ko ne ide u džamiju. Ima jedan kaže da ima 70 glava i vratova, sve bi glave i vratove za din dao. A opet ima jedan koji veli da bi poginuo za svoju vjeru, ali kad ga vikneš da ide u džamiju, on kaže, taj film nećeš gledati. Ima jedan vjeruje u Boga, ali ne vjeruje da ima džennet i džehennem. Ima jedan skoro došao tobe, pa da mu je sad da svi ljudi budu ko on. Ima jedan pa mu čisto krivo kad neko dođe tobe. Malo, pa on tome nabije na nos kako je doskora i pio i svašta radi. Ima jedan više vremena bude u kafani nego u rođenoj kući. Ima jedan, ime mu je lijepo, muslimansko, a psuje neuzubillah Boga i džamiju. Ima jedan pa ga stid što je musliman. Ima jedan pa kaže da bi sve u životu bio, samo ne bi bio hodža ili predsjednik svojima. Ima jedan Bošnjak. Što učiniti ako se čovjek nađe u jednom od ovih primjera? Da li da se naljutimo ili da razmislimo i zapitamo se zašto je moje stanje takvo, te da pokušamo da svoje stanje izmijenimo na bolje? Zašto bih bio od onih koji klanjaju samo 2 ili 3 namaza dnevno? Ili zašto bih bio od onih koji klanjaju samo onda kada se sjete? Ili od onih koji klanjaju samo kad su u džamiji, a kod kuće ne? Zašto bih bio od onih koji kod drugih vide trun u oku, a kod sebe ne vide čitav panj? Moramo se mijenjati. Moramo svoje stanje popravljati, moramo ojačati naš iman. I moramo na kraju svega biti kritični, prvo prema samima sebi, pa tek onda prema drugima. Jer sve dok ne počistimo vlastitu avliju, nemamo pravo da se ljutimo na smeće u komšinoj avliji. Bog neće izmijeniti stanje jednog naroda sve dok se taj narod sam ne izmijeni.